tikuma u ri pilot? Lo a ku ri na wa mina ku sukusela na ri na malembe matsevu. U sungule laha a ku endla swihahampfhuka evillejini ya hina. Se ni vutisa manana ka mani kasi vana va hasaka swihahampfhuka va vitaniwa yini? Se va ku i pilot. Se ni ku loko ni kula na ku va pilot ku sukisa kwalaho norho wa mina a wu fangi. Loko ni ya a primary school ni ya high school a na ha vulavula hi swona. Se hi laha swi nga sukisela kona na ha ri tsanana swinene. So ku nga va ku ri swilaveko kumbe ti-requirements leti laveka ku va munhu a nga va tikuma karhi a nghena ka xikolo lexi endlaka timhaka ta ku va munhu a va a pilot? Okay, ni ta swi longoloxa hi ndlela leyi. Xo sungula u fanele u va u pasi grade 12, u pasa physics, maths na English hi 60. Loko u heta u ta ya kwele ka swikolo swa swihahampfhuka. Ka swikolo swa swihahampfhuka before u sungula ku haha va ya ku cheka leswi vo ngo u fa va medically fit. Va ku cheka height ya wena u fa va u lehi ku va 1.62 meter. Va ku cheka weight leyi ku nga 54.5. Mara weight va ku twela va ku ngezi wo fana mina a ni fixi 54.5 mani voni njhani manje. Weight va ku twela hi ku va swi tiva ku u ta nyuhela ku ya ndleleni. Va cheka u fa va kha u nga dzahi mahawu va wena. U fa va kha u nga vabyi va ku chekela mavabyi va ku chekela ku wa twa wa vona leswi nga ta va kha u swi tirhisa loko va kha u haha. So loko munhu o va a nga leha ku fikelela leswaku munhu swi va disadvantage kuma ku ri hala ka leswin'wana swa dyondza ni dyondze kahle ni pasini but loko karhi hi langusa aka sayiti ra malehelo kuma ku ni lehile but a ni fikeleli swi va kha swi munhu swi n'wi disadvantage ku a nga va pilot. Swa ku disadvantage a wu nge ngheni. But ku va ku ri leswi va karhi swi kandziyiwa ehansi ku fana na movha kumbe swi koho swi vitaniwa ti-radars. Leswi swi ku pfuna ku va before aeroplane ya we haha u va u fambisa swilo leswi swi pfuna ku u famba at the ground like laha hansi. Se u nge swi koti ku fikelela swilo leswiya. Se van'wana lava va nga lehangiku ngopfu lavo ngo swi dlinaku minimum u tshama henhla ka xikigelo ku ta kota ku fikelela swilo leswiya. Se loko u va u komi swinene u nge swi koti ku hisa xihahampfhuka. Okay, so ku nga va swikolo swi va karhi swi endla timhaka ta vuhahisi swi kumeka kwini? Swi kona Joni, swi kona Eastern Cape wo fana mina na mi byela swona Eastern Cape. Ku na Madiba Bay School of Light a Port Elizabeth. Ku na Algoa School of Light a Port Elizabeth. Ku na Border Aviation a East London. A Joni ku na xa Johannesburg Academy. Okay, swilongoloxini ku hambanahambana ka swona. So ti-challenges leti we u nga va u hlangana na tona mpfhuka u sungule gondzo ra ku va u lava ku endla pilot nga va timhaka ta ti-fees kumbe swin'wana swa ku hambanahambana? Ti tele ngopfu. Xo sungula challenge leyi ni nga va na yona before u ya ka xikolo swa swihahampfhuka ku na xivongo application fee va lava 5,000. So application fee leyi a wu xi tivi xikolo ku na swikolo swa ti-flight by night ka aviation. So a wu swi tivi ku loko no heleketa mali leyi xikolo lexi nga va xi kha xi exist. First challenge take it. I don't like too many deductions, whatever it is. So now I'm going to explain to you why. Okay, so u va u endla yini ku va wena u zama ku va karhi u lwisana na ti-lifestyle kumbe timhaka ta ku va u hleketa ku endla yini kaya emahlweni ku nga na tibasari ke? Okay, manana wa mina la tlangaku switokofela. Se hi vona a va kha va tlanga switokofela va hlengeleta va kota ku hakela xikolo fees hi switsongotsongo. Se hi swona leswi nga endla so far. Se even hi ka defense last year loko ni ya ka defense u kuma ku hayi na hi ti-ondelile va lava 54.5. Se rhawundi leyo sungula leyi ka defense va famba hi tirawundi hi kona lahaya ku va ni ta va ni humelerile hikuva va ya hakela swilo hinkwaswo. Rhawundi leyo sungula ni vheti ni huma hikuva ni ri underweight ni vitaniwa underweight. Okay, Se u vhela u va disqualified. so ku va ku nga ri na ndlela yo karhi leyi munhu a nga ha va ka a yi endla ku va a tikuma a va fit nyana okay, so i mani a nga va u hlohlotela ku va wena u tikuma karhi u landzelela mikondzo ya ku lova wena u tikuma ku endla pilot? Okay, la nga ni hlohlotela i Sipho Manghezi wa Mthoza u za huma ka Skeem Saam lembe leri a ni ri ka grade 12. Va ku u huma village-ini u fambi hi ndlela ya defense.
tiphoma ngezi lo hlohloteli hi ku na mina huma village-ini swi vula ku loko ye a nga swi kota ku swi endla na mina ni nga swi kota ni nga tsandziwa yini hi a nga endla ku seni ku hambileswi ni nga swi tivi ku swikolo leswi le kwihi swi endlisa ku yini ni ya kweli ende kateko wa mina ni ve loko ni ya flight school ni hlangana na yena kha endla rating yin'wana kweli xikwembu role model ya leyi a kota ku ni pfuna. Okay, so loko karhi hi langusa u nga va u tsundzuxa yini eka muntshwa loyi a lavaka ku landzelela mikondzo leyi wena u nga va u yi sungula? Ni nga ku eka muntshwa u nga yingiseli vanhu, famba u landzelela norho wa wena hi ku na mina loko na ha ta va ku a wu lehangi wena u komile u ya ku hi swisa swo taniya famba ti vonela hi wexe u nga yingiseli vanhu.